Este conde de Castela foi señor e houve gran guerra con rei Almansor, que Santo Esteban todo alrededor lle veu cercar cuidándolle a toller. Mas el conde defendíase moi ben, que era ardido e de moi bon sen, e porén do seu non lle leixaba ren, mas íaos moi de rixo cometer. Mas o cabaleiro de que vos falei tanto fez e d'armas per quanto endeu sei, que non houbo lide nen moi bon torneio non se fecese por boter. Ya veulle un día que quise ir con el conde por na Oster ferir dos mouros, mas ante foi mis a oír como cada día se oía facer. Pois foi na igrexa ben se arrepentiu de seus pecados e misa oíu de Santa María, que ren non faliu, e outras dúas que aí foron dizer que da raíña era mi espirital. Mas un seu escudeiro trouxe mal dicendo que nen tal torneio non sal como aqueste nunca deba aparecer. Por nula ren que lle dixese aquel seu escudeiro, ele nula ren non deu. Mas a Santa María dis: só teu e tolme vergoña ca há sin poder. Logo cabalgou e na carreira o conde achou que o brazo destro no colo deitou dicendo: en bon ponto vos fui conocer. Case vos non fósedes, juro por Deus que vensudos fóramos eu e os meus. Mais tantos matastes vos dos mouros seus del rei Almansor que soube recreer. E tanto fecestes por ganar després que ya cabaleiro nunca tanto fez nen sofreu en armas como aquesta vez sofrer fostes vos polos mouros vencer. Mas rogo vos porque vos é moi mester que de vosas chagas pensedes, señer, e eu e un melle dos de Montpisler que vos podecedo delas guarecer. Díselle isto el conde e moi mas que a tres lle dixeron aquesta razón me des. E el deles todos tal vergoña pres que con vergoña se cuidou ir perder. Mas pois que esas armas viu e couseceu que feridas eran, logo conoceu que milagre fora, que ben entendeu que doutra guisa non podía ser. Pois isto entendudo houve ben foi fis que Santa María leixalo non quis caer en vergoña, e maravilís e outras oferendas lle foi oferecer. Quen ben serve a madre do que quis morrer por nós, nunca pode en vergoña caer.